honorable Roger Kabe Chimbundu bishi bugala bwa mubiri to tudi tuma udi tuma udi kulusangalo achinsansa udi muyimu vakansa anyi shidu mukaendele bugalenga to njumuendelanu muri mwanyu wa bwachabwile namasi nyakwendela province na shichi mikala mumekele malo autoka di wanjani vacances ya bunyo mutana bimpa nyenza kamushindo wa parce que njini midimu ya bunyi indi mwenza ikadi mikumba na idimishala munjila ankibalu kai ntunyi ronde shule bikola ba kukalanu rasure bani idini chako kutokuchubungu bongo kadi honorable mu règlement intérieur yenu so bamba ni jibidu ye mu vacances udin chawa kuigalo mwe ni 30 jours wa kusomba mu base kimbamini muntu ayi kuchinsansa to mais pourquoi ye ba vacances mo afu kudi amba ya bunyu du yewen kuchinsansa hamuto akusomba ni base diba kadi wa ngata majinga base ba kwato adila chimo mwendo abugelenga ba kwambulo kutumu kubugelenga budi bwenze midum nolumanya ni mudimu wa mweze to tuenze tuenzulula dividend swedi nuheta malumi gara kabyana mamanyi kada amshundumo niyo yimu base pour que muntu jo organiser manyi mo organiser mudimu wenda uju ni bokala ni bantu mu base amu bons wala même rito yonzo ndi nyukila ni bantu bani bons au quotidien ni nyukila ni bedi kuchishiba ni nyukila ni bedi kuchulundu ni nyukila ni bedi ku miabi mu kakangai ni kwembe kumovu katenyu toni bedi memu tediriwali mikwabo memu kwambere na shikabeka mwanga katanda lupatapata ni nyukila na toni modela wa ma province mena ndini miyu kitoni bena kumalo mami tout ça donc chena tellement limité boneto et puis hadibi kenyaleni vérifier malo andiba ngambira ujiba ni monji mpweka alors eri mundu mwenye ni manda munoku préoccupation yonsu ya bana betu bani ba peribika la ba mwena ntanda ba jinime jengi biko abo iji fumina bwanyi mema nyabe idi solution ba kufumina kiwaru kadi mwana tutulishta kadi ba kala nyaba idi tutwila possibilité wani tumana makwa kutuma kwanda munoku majinga abo ao kiwaru kadi mwana muneme na biko nyabidi ba mena badi mu chuto cha mu niveau bukala bukulumpa wani tukala tulondesha mayabe mishala shala matei abiri makwenzela bana betu badi bamwe ntanda ba mu asaywa kujibe di band memo ngadi nyene bano kuchene bwal musangu mwela tuli baki dila lista mwabeu isatu lista wakumpala mwa kuchileni bantu babidi kudi mukale Joseph Antoine Kasonga mukuta mwanenu wakumiabi ni mukalenge Eric ngalula anye Eric ngalula ilunga udi mukala chipuita mfanga wa mu territoire wa lupatapata liste mwibidi udi signé kudi mukalenga Alexis Kapo ngulukinulwabu bu chargé de communication wa IDPS Fédération Mbujimai mais mukala ba candidat 7 museta mu président fédéral Jean-Paul Mbwebo Kapo waji retiré modi tukuja maipi wa dinai au profit wa ba candidat ba ko bwanyenze mijumu ya parti et puis liste muko abungwa 11 amu badi musinyende kudi pisu mukandila mais mu liste on subida yinyimani nchivu dionduke bakwa kama ene dine denda to kako ene dine de bato mukalenga Roger Kabe Chimbundu honorable député provincial wa kumiabi dine de bakadi ene muto rebellion anyi nchin balode nuni uri maintenir candidature ke mbato ambele nuvu mufile kuchileni mbabenga mwa ku publier dine de wayi kuchinsansa uri wamba nuni udi candidat gouverneur rebellion anyi eshin stratégie toto kako ena chilumbu cha rebellion kako na chilumbu cha stratégie to mais mukalenga Kabe Chimbundu kuchila yunifita mala kwa kimemeo handi ngamba pamba chilumbu cha mnasumla ni tira mpala kato ena tuleja mpala kwani ya contre wa règlement mpala mbo kunyemekera no règlement intérieur so change kuikala chika la chi vraiment tu cha abai mushipa ngeni kwa leo adiba bwani belomba mpala mu fédération yetu mu commission yetu ya local ngomumanye ni
chikavu déjà chinke mecha même ko le menjini mbwalu bufumina mu niveau national kadi kichivo che balu chivo buto kadi malo amatuka mwenye nivwana mukachi majirondesha milimu ituboteto enza ya kuneko alors hadiba bangami to mbabe déjà mpala mbabe nzo nungo chitumu yememe nungo ni ngaito kila mpala to ngabi kiji ba jikweto ako ba dimwaku itabo ku ngambulusha we mtanu mwana bavokanga su formulaire yanyu ku fédération ambujumai nemo ko bedene kadi il ne faudrait pas ngenze bu chinyunyi mpuku weda wa ikele mu fédération ambujumai wa ikele mu chile to même non munji relevé ku cellule wa Benombuyi sous section wa Chijiba section wa Miabi fédération rurale mieux vaut bele ku chile. Alors mbomumanye hadi bela bana betu bari mu niveau local ni ba respecter les statuts bakutuma meme ku chinsansi balunga ngebe ku niveau wa Kinshasa kumana bwani président national la kavumenya malo auto kwebe mu niveau wa commission électorale permanente kabe menye bwalo abuto bon même comme on to bintu bya bagenzele ko to agari mukavu bintu de dossier déposé men bon bitunu ka binango. Alors kuinjira bwani ni batuma ma liste kujibadiabilité bwako kwenza mudimu wao kadi bimwe kani kimba zanangoto ba préférer ko traiter liste mu niveau local. Donc en violation de l'article 57 deuxième point statut les attributions de la commission électorale permanente du parti sont organiser et superviser les élections des comités cellulaires et en communiquer les résultats au comité fédéral. Ça c'est un. Deux, qui doit t'intéresser tout, organiser les élections primaires en vue de sélectionner les candidats du parti à tous les niveaux en concertation avec les commissions locales. Commission munena mkulumpa kuja habilité boaku organiser ma élection primaire boaku sélectionner ba candidat ba parti niveau yons chiburu bienza en concertation ni ma commission locale mon commission idimika la fédérale. Alors kinchi lichenza katoki bwalu kai tu vas mon chance il y a moins intact boachini bwalu en tant que légaliste tu te londe chamalo amushundu diu mais tout akadime fika kuchi sasa bwalu mu liste mine ya idimituma de façon irrégulière bwalu mine muchile yimu mwenza ka désordre amba mu dénoncer d'ailleurs ankuri benichi inga yabo bafundana bwani muvomalo a lukutukutu chena makwamba kubisanje to par respect bwa parti par respect bwa bana ba parti bwana kabilu kuba hatula bintu bibi mena bya bienza bundu to. Alors mbafundanga na déjà bafundebi ndimuli heta ku niveau national bakema abngeri bwachini urukoneza ka potopoto alors que nous avons un parti prestigieux mwikara mwenza lito wa buni noble lito wa bategeri wa mulumbe kende kunemeka ma texte et puis ko éviter ma anti-valeur. Honorable muchile ngibo benza mudimu wabu va retenir 4 lauréats. Comme 4 lauréats, nous allons faire chimbundu. Mais quand ba candidat babuni ni mumbujumai ni muchileng bedibe chinano kabe chimbundu. Chama ni mbwa chinito. Uruheta muntu muso kwelele muntu kenda kala nkamaru jamu ni kedi kama no mushindo ku kwanje kutumushai ku chimbundu ai. Bwalu bwetu bwalu mwabe bujana bwa chimbundu kulibeli bamene ni mumusho ko kuye bwalu ende CV muita ku kala ko solide bidibi tushira ko kumpunga tout ça bon bien ça bidibi tufikira ku match ali bujana bitu sekesha parce que tu ameni to tutobukulu tupakula bukulu yoko ba mwanda ka tuyuko ba wetu to mujimu ujana mujimu nanku kutu aya kwa jisungul. Merci. Jumene ni bane na ba bisungu badiko oku badi bugumutu kwa badiko oku ni batangile bintu yonso na ba bitata ko ne bwalu to mais turitoela no ba turitoela badi benza mudimu tubela no twasekela ba mudimu abantu bahicisha mai babunya kuwenza mais bidi bitonza bundu bakwa tole ma liste parallèle à Bidi dans une même fédération. Honorable Roger tole bidi bundu bakwa tole liste ekutuma mena olio amena na ekutuma Bidi bwachilengi
et puis haikuwa tumekuina balikuwa contester ni muyayuma anti-valeur bijana bianza biti bundu mais même ndindo mbabana betu bonso ni bikala calme oto edanga nyimiketa oto edanga nyimisongolu bantu mulimo abantu to perfectible chamushinga chakumanyamuni badiba wenza abu mbatuka bisululu bakenga dituko ni Jones wa ko wenza mbomumbo ni mbujima yuko soko to la candidat umwehel mais curieusement mbatuka babuni alors maintenant vous mbomumbo ni badiba teka ba obligé à nous niveau national bani alors kubwela mu bintu abi wa kuteka ordre walu ya déjà mu des ordres mu fédération yon subiti ni mu wachileng ni mu wambujima par rapport wa chitistangila ba candidat chini wa kwanda mwana chochaje. Jean-Baptiste Anyi Mukudika Ngongo. Honorable Roger Kabe Chimbundu, merci d'abord kwa kwanda muna ku makongetu waluba mo ba candidat wanu nuvo batamba kutele mena abo kabine bana mo kwanda muna ku ngongo ya ba journaliste mais ali muntu ji ube mo kwanda muna ku ngongo sake mumanya bwana naba muwela nu ngongo kutela bona malu adi amwamba ye yawo kuyo kufika imundo kubisanite tukumaini ya gouverneur mubi lukongo lo kumpala ndwani hikala bi udumu mwana bwani mbenzi bintu api mu illégalité bia traitement réception à ma candidature walu selon ma information kimbena sep une commission électorale permanente ou à parti ba benzi bintu habito mais une commission ad hoc il veut mikala misungula ku di fédération pinde wewe mu manya bwani ba di mu illégalité wewe mu ba di wa statut mwachinyu vu muka postuler ku fédération rurale et puis en dehors wa kalu kongo akuduma ku nganda muna critère kai ili mikulula kabe chimbundu mu fédération rurale anda muna muchuko subal ngongu nyabunyi non kako na balo na shibo mwa budi bukulula kabe chimbundu so ngami kabe chimbundu vo retenu parmi balore ya banai vraiment donc il n'y a pas de critères nous heta ba kwambira na chini ye budi kwene mu déposer kimba mona programme d'action kadi un programme d'action henda udiko kwa très solide walu mutu anye udi wenzo wa mudimu ya ma programme ya depuis toujours tu enzele ni bantu bachana mais muvumu filani balo mbobo alors mais chene muso kutambu kushajira ba ku condamner bantu bari chitumwe bijila malo adi condamner bantu ya emwezechi balo muwanyi sagesse mbato ambeni kulonji malu kulonji njila kulonda malu kumona manga kulonda mihunjila kumona tumbi chitundo ndeshe bintu abito bedi bebenza mbamanyi ni bwimpa bwabu ni bubi bwabu mekutu lituya nabu miketa ili bumwa kwela ili mwa kubehinga nyina bobu walu bedi bamba ni chudu wenzele mkweno ududi enzele chanu wenka yeb acha chikimu mikenji di enza dituma idi fumudi wachendele ngayende umenyi urumwa kwenzele muntu chintu chachibi kushalo chana no to we muchela chichi kuhinga nyina no we to anyi ndabara mini juda de chula kinyu mina mpusto muntu ye muchenzele moyi mwimfa kakwena bwalu to muntu muchenzele moyi mubi udiweta vengeance wenda kudi wachendelela wabankambwa. Merci honorable Roger Kabe Chimbundu lukongulwani lukwa bundwani wewa kudiba mo bantu bambani ngweno mweni de peseto fon to amba bantu bamba swalo tetu di babu ni bantu bambani wewe kwena mwini de peseto kadi wa bwedi mwini de peseto di bakai nyoka du postile no mokushala gouverneur badi batuta miseba munjilemba tuta ntenda kaba imo kwa kushala go bwino bu gouverneur abo wewe uri mweni de peseto wakwe ndiba kadi wa bangi de peseto to asikira wabuni we mulonda bavando anyi badi bamanya kaba to bamba chintu to parce que badi ba envoyer surtout ba ko apprendre malumi na yude pesa parce que badi muntu ruamba nangu muri mumanya kaba chimbundu wa uri mushala député provincial lelo anyi mushala funwa wa kabugulu lelo kadele menje yude pesa badi bene yude pesa bina mbangeni abikaba ibateto abato muntu uri kwambira chintu ayimwe beshe binyi yude pesa mwina mubanga bish no kwambila mais mémoire dimishala mémoire rare ya yude pesa nteto abo walungu mwebe muntu mukwabu kolega wanyu ujambene ka meme si mwite pesa wakale bi watikem meme na bushu wanyu mimi kumbori jiba kai meme yeni cha sinde pita 2015 meme kuseka bikol meme ka wo jumbona mu 2015 yeni kadi wewe hani mulonde l'histoire ujunga ambene kadi wewe muni wewe statut aba fondateur ani ba cofondateur bachin nyindo mbempinjeu ni badi bandonda badi bolonde change batereje mpinjeu kabe chimbundu
ni histoire wende ni UDPS. Avant wa kushala chindi mpinje cha mukabu kulwanyi mu député provincial abe chimbundu udwe umenyi tsegeri wa mulumba mu ngondo wa chiteme wa chiri mu cha chinunu kamishiteme ku mwanda mukuru. Donc septembre 1980 il est venu une connaissance wa Etienne Tshisekedi wa mulumba kadi mu 1977 amuki mu ngi même connaissance wa Anakile Makanda Mpinga dibadi uva Makanda Mpinga Shambui muyebwa kwenza kuleja kan para wenda muhetonza conférence mu institut Saint François d'Assise mon père Lufulwabu wabadimanya mbujimai wa chikondo achi uva mon père wetu munena Lufulwabu Mizek wa Mbombo evo mufunda mukanda wa l'anti-sorcier face à la science hangu mu séminaire mumwaje kwishira kabiri mweda pa mu en fait mu kita mweda mais mboka kabiri mu Saint François d'Assise mon père Lufulwabu dans 1977 je crois avant ma élection Makanda Mpinga duito mo abao wenza conférence même kumvo français mishindama miko anani yetu mu séminaire même kumulonde che toto ni kundekelo alors mu imagine ha fenêtre ndonda balu venzera bena 6e même mu 5e na kudu umbi kila we ku fenêtre ro bachini ku fenêtre même to barchel mu ne kala saba yene to kadi wudi mu ku fenêtre bachini ne barchini mu chibasa yene kasi nyimu ni chibasa cha chiji mu ndomutu bole usomba même ku kusoma bini ya chibasa cha mu bene 6e kwa kwandi mulondo to ulondo malu mimpa mena achijiji ambu chimanje kumva ko eto akuto. Alors hadi ujikisha à la fin watu abenyi mabik bakavu bampele meme ni chema ni sizeme yeni to mulondo henda conference mweshai bampeshani bika mwabao wa Makanda Mpinga Shambui jibaji. Alors hadi uyile kwinchasa benzama su babala badiba tuka kwa tuka bijine jendeni washa ari commissaire du peuple nanku mu jibari ko television ko etuto lemu yekenda kana kukatanga mu 79 muji mu vacances wa Noël ndiso mboku television waluki wa msango kumpara kuma na television 79 kukatanga mu vile waje kamini ndimo na kumpala mu television beleje binde bantu bakula mu conseil législatif ku Kinshasa mu palais de la nation bakula batanda bahe bamba mu butumalu bamba ba premier ministre munga chimabwamu umwana bahaturu muntu ni Tshisekedi wa mulumbi mbo mumbira mu kujini babikidisha premier ministre di ba premier ministre Bobo Goliko ye mutu muntu na kamu représenter Tshisekedi wa mulumbu duele munumulu ngana bobu ni honorable Tshisekedi wa mulumbu fika ubanga ditande ye ni tetu tubikila premier ministre na kutwitaba ye ututumina representant wen kateno to eloko kuna chiru moto bumubikala ye gaend alors sinon kateno to tungani sansto uvulombole uva papa ileo Joseph Ileo Songwamba udu ambe ni bon bikila ai premier ministre tuma ba protocole do premier ministre lo kuitaba kimeme ka e umuntu akuru tanda nako ubikili to premier ministre kiti bedindi mvo mema udi mvo pinili sanka ja ni dimu kwa musangu ngaja ko shalanya no mudi muntu ongere ngwa mona ba défilé mo ba ko ba Joseph Ngula Mpandangila ba ko français atu bai ba na kile Makanda Mpinga mumono no shaka biji me mvuruka me watu banenda tu mu Saint François d'Assise avulu enza campagne honorable nanku mununji anje bana nshikisha tatu echichiti important wamanye diba histoire kudi ubangila wamanye kwa radio tuli diba honorable wako solution allo teto ba yelubilu chena mwa chakala mwanda munato allo njinyaruka kwa sababu ameni hani Mpinga na kumbujimai mpete diplôme d'abord tout le monde mu 79 amu umanye ni ngane scolaire 79 78 mais massacre de Kategalai abomenzeka mu vacances minen nanku benene betwab bobu kufunjila Amnesty International kufunjila kabidi ngeni Croix Rouge International ba ku dénoncer lufuru bantu ba fo Kategalai nanku watu chikondo achibeli belo kulibana dirigeant wa GMPR ubanga dito enzelema malu wambino kanu tabini bantu mbafu ko Kategalai to nene bamona bantu babona nku bari contre révolution tout ça ali ujije mu ikwendao yetu mu edap chikondo achi ba kolega betu mbamanye bari bandonda
udambe kudiru konkwani bantu bonso bachina makwela nkonko badi bari bachina bikola ngelele munukulu meme kwebe chene kati hanu nombe ni bantu kimba fuka tegelaya nombe cha bushu wani heshi nombe ni tujinga na shibantu bo bigala bafu ye kunga bachina wedu manyi bantu bafu wani meme yeyo ni manyi muntu mufongenyi meme ni chimanga ongenyi mulonyi wa mwe chibu kwekele uvumufa kuntwaku tufutumbika ni chimanga baba uvuni ni mieji ni suki mikungulu alo mwena jempero wa afikie munda kwambira prefeni yakubiro bigere mulonyao bantu kwa kuhingana mutulasa kumbigera bukubiro berima ambini malaba kuhingana hani muledi web chana mtuzuko hata mukalasa hani mpingana badiba antanjisha devant papa wani mwana mubi uruwa chabantu mutu mukola udwambe bantu fuka tegelaye papa ndo kuba ambini to chene mwako katona mwako yugere devant mwana to anja hato te charo tugere bantu bakola anuba hadiba shala ba yugi nimani wabaleji ni kudumu akala bantu bafuka dibigena kumushinda kwambira bana bwana kabla kumuni tutube shimato kibobu kungambira muhingana mukalasa na kuhingana aho ko no kwanshika lide pesto bachidiba tulini batontolodi mu chimwendo abukeleng kimbanji kwenza na chimukando wa 52 page to na hado litwete diploma chidimwachi fika ku Kinshasa njini 59% bakebe 60 Etienne Tshisekedi wa Mulumba kwa ngambu shwani banfunda mu université avec 59% ya nyai au lieu wa 60 bado bango orienté momo avec des marches à cours rectorat moi monseigneur Chibangu Chishiko kadiba balonyi ku faculté bakaba ku compliqué ni kwani 60 to kibantu ku conseil we mwambele Tshisekedi wa Mulumba du kwa kwili kimeme ku yemwenda tuli mu septembre 1980 babunyi kwa banjugulele to nanku adiwa ntungu mo wabao tufikana mu ngondo wa jiku mini mwibiji ni umwa tumwe ni baba kwachi bwa malo wa mukando wa 52 page udumvo mwadi udunku atamo about ka nuri mutu ambulisho mwine bugwere mu university ba kwachi londe shaku tetu ko heta mije mukando wa 52 page tuli bantu ba kumpala baba mukando wa 52 page après ba 13 parlementaire abatu heshi mutu va déjà ni contact na nenda twachi mukanda tetu banji belisha bero nyinetu bubuchibufu to umoni bilamba bintu bimbi mais bien avant ça bien avant 52 pages mu cadre ka anu Kinshasa mu cadre ka prière ya mon père Rufroabu iwe wanze lusekalo alembelo bana bonso bafu minuko tu bava ikasambira mu aba mu prière charismatique wa père Rufroabu kiwaka banga malo prière charismatique atu ikasambira mu aba hanyuma hari masambira bava batu abanyine ma coupure de presse bava to abanyine mikanda ya kwenda kubadisha tu bantu yaboni vocheri wa munumba mfungira gouverneur efamba yolanga bakudenoncer perquisition bamukenze kunzu kuyenda kumufompa mukabeka muhanga aho kimbanchi kwenza 52 page to nokali baro kwenza 52 page ngakwambidi tetu kiba kumparelo banga jabanye mukanda mu campus ma institut supérieur ni mumbanzemo to hatu tufika chikondo kampando bantu babakwatalo hingashi hadi ba hingashi tukabatangile kimakanda mpinga chambu ikutunyika ni wenu groupe tubigere les amis du campus. Alors les amis du campus tu ba katenda sambalenda tu ba mafuta kampanga nzefu wamona kumya tu ba chamala kanyinda wa bwalengo songa wa benakabeka mwa tu ni bantu wa mbaka yo kwa mutombu tu bantu itabu nchikondo achi tu na ba étudiant ba André Mbata wewe professeur mune no wa constitutionnaliste abu kibero nyibe tu na malo wa mwa ba kaluba wewe tu mbiye mkuru constitutionnel achi chikondo achi ba bonso abo banu benza mudumu wao nanku hatu ditwenza professeur mukalenga makanda mpinga urutwele lukonko tuamze rutu ambireni ndai nweze unwele meji bakunganda mun nende bumba mun lelu batu kwa chitetu bons ba 13 parlementaire inweze bish tetu kwele meji kufunye muntu afunda nibende bintu tetu funde yo muhinga jireni na tushara kubara tetu ngayetu mukwa musangu rutu bigera kabichi les amis du campus rutu bezeni bon nende bumba ni lelu tenji chetushisombo cha parti politique empere nye mubenga wambeni parti eta ela imagine reaction wa Mobutu urimo kale chini reaction wa bantu benda urimo kale chini wabasi basalai wabene sécurité reaction wa bantu mwine baza irwa dibadi badi urimo kale bishi kajinene bina balunda betu reaction na ikale bishi tetu kega bidi kwanza mukanda to kulokuba kingashile après yemu utubikila bali bwana noyeza no to kwaita banshi kuba kwata urutu ambeleni pindeu
tu as décidé tu es sumbu chijime cha politique jina jachi Union pour la démocratie et le progrès social. Merci honorable. Même Twitter. Chité honorable. Honorable Chité tu dis bongo liko ya bunyi. Nza yi jus de pesa amba. Mvonga mbani udimo ku Chité parce que ngongo liko ya bunyi mena histoire nyo ungu kamule. Mabao. Ena mo adere mu di bantu bonso ba adere. Processus mu no wa kichi di bana ba bunyi ba manyeto ba camarade ba combattant betu bari ki vérité udi ba bunyi binde ka ba iba manyeto udi ka ba imwa kwamba to bari kimbe bimenya hapo to bonso mbavo kubwela après nangwao twenze première cellule wa jus de pes mu campus kite to aba ba temwe ba chiduko numa kubebesha bebeja baba tonye mwanzambi chiduko ba chijini moyi ebe ja iba général bula kasol et au directeur de cabinet wa Sylvain Mutombo ministre Sylvain Mutombo un général aujourd'hui président de mon cours haute cour militaire mwebesh tu veux me ni Kissinger au début ni rang général abumba combattant ba première heure ba UDPS na chimine uye mukala musalai ni mwele moyi amfere le sending amba ma secret to akala alors tu ben juste de pes wa kumpa mu campus peut ko recruter bana betu on so mu association wa sanga lubang on so ba combattant ba UDPS nanko hatu tu hete bilumbu mu campus Etienne Tshisekedi wangenzira mukanda ngayi mu Brazzaville mwana kele mu kudi ma Raphaël Musampa Mohamed ka 20 juillet de pes Brazzaville avec Bampoy Léonard uduku Norvège Mpoy Léonard Poignol tu vas bien bimba mo kunywa pindu bwabo kudi uka mettre un point ukadi ni problème du sam abo rimo kutemwenye ba yombu José hein Dibi ba muntu ndo basambuka di bari Brazzaville ba tete que va sambuka ni bintu bicha habia de pes. Merci beaucoup. Bichi à Brazzaville. Toi un risque. Mais tiens musique là auto. Ngai kenza kabidi à la recommandation a été Tshisekedi jus de pes Afrique. Hani nyebo akwenza université wa Lomé mu Togo, mundu mwetere licence mu droit, ni maîtrise en droit, ou du moins cellule wa jus de pes Afrique même. Avec mon coton moi Abidjan. Ba tema bana ba fonda avec Christophe. C'est un monde qui a son âme et non nous stratégie monsieur doit une conférence l'histoire il y a eu des pes je dis to anumkadra ku mbwele mu au conseil de la république même mu comité national wa parti membre wa comité national parlement wa parti teto ab ibantu mbanzenza bantombolo bantu bonsoab à l'époque même kushumvere président secrétaire rapporteur wa commission de relations extérieures wa comité national wa UDPS donc china niveau wa local to niveau national. Honorable Roger. Honorable Roger, wanchi tanwa buni ba kutumvija parcours mu IDPS bantu mama no kunva kadi tu tama kwa ulikolo kwa candidature ke. Nenu vubaye ku Kinshasa. Nuvubaye ku Kinshasa musano ayo akumpala bwani. Ni aya ka kuila jama weje mutebe kumbivu bienze ka kwa assemblée. Nuto ku Kinshasa bigari ni nukadi ni tike wewa ni mwabo muntu ndi chuma hotel walugi no woto chiduke bokulombo on se connaît de tous fujuandu jamo mukalenga kabala ilunga mbitu nukanu kenze tike nuyeneno amene to kwa chile hina habyari hakule byajike ambu kabuyindi dinga mumana kwenzo ngai ngwele ngo chuma ngwele lukongo to nyulo kwanda muna nulo kwanda muna ngai ngwele lukongo ngai ngwele lukongo norabi cha ngwele lukongo pindi ulelu anja anda munako ringele lukongo bwa duvode aku Kinshasa badi bamanya badi kaba ibene moyi mubito kwani tunyanga malu tuanze nongo badi bamanya ni même ki avocat wa ba député provinciaux bons badi to ngidi jumeji amwa bunji na chantu ko badi babikile ko bandu ndo babikila Equateur babikila kata bakuba kuire ba même njana mubakuiti ni muhika wapo alors même mungachi mwadi benzere midi mwai ni suivi wa mara tu balomba ma investissement retrocession biko abunego ngamunyi ba député betu balo kunego d'abord muntu akumpala walu pouvoir honorable Yves Mwamba Kadima
président de l'Assemblée provinciale. Alors, ben pinje ba fuku mulonda kudi groupe wa ba député ba kwa. Adi me fika kuneko ba ngambi bwani tuli voix ba kweka mona chef de l'État. Mutu bi kidish. Alors, je me rappelle que Tchondoachi Nyebesh Yves Mwamba, honorable Yves Mwamba, honorable président Yves Mwamba, parce qu'il était toujours notre président à l'époque. Même il a dit, les collègues sont ici à la demande du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour dire, bon, le président, honorable président Mwamba Yves Mwamba dit non, non, ça c'est rien. Ils ne seront pas reçus. D'ailleurs, nous avons précision, ce soir, moi, je serai reçu par une autre autorité. Nous avons même nous, ok. Il y a une aventure, même un chapitre. Mais bien, effectivement, pour l'audience au chef de l'État, moi, je dois honorer le chef de l'État. Je vais m'incliner respectueusement à sa demande. Alors, Hadiba Ngambele ne kudi audience. Peut-être bon, tout une connexion. Mais abe ya dito ngwene ba dito bebe jwa no chabushwa mfumu munu ingi ngambi de bana beto non njipre beaucoup accompagner batu mu audience wa mfumu dito ce n'est pas tous les jours que les gens d'État reçoivent des gens pour banto de benza 5 ans yo mu monato alors hadi wa mbeni ujunu mona mbende kwa mbeni udini bya kuno ambili kimuntu dito muntu am kakuva muntu muna ni plaidoyer kampando wa kwenzela son excellence gouverneur Jean Mawejeto bavobalo mukadre ka baba bikisha kulifumu adi. Mais il y a eu seulement une incompréhension. Il y a eu une incompréhension muni entendement wa ba député. Kichi distinuleje no député mita hurukato. Bwachini bwalu kuva bavobamwe no. Bobe sokutu bikele tuba so ni bikele mu canal officiel. Beton ba mbena betuma na chi message ku di par VPN bwani bintu bebe tu bikela ma invitation. Donc, il y a eu des collègues qui avaient aussi leur raison, mais là, nous fondons beaucoup de déplacés. Mais que nous va comprendre tout quand c'est le chef de l'État. Tout ce que dit honorable, nous, oui, tabak, tout ce que ya bouni, nous voyons udumwa kudi wacha abushu. Anu oui, tabak kudi biri tu tukukosa, bani tu ya kungongu miko abu, balu bantu mbamana kumfu. Lukongo lufu na alu, luwa ango sumwa bendo ani, wefu muya, wale jimi pabani to, ufu muye bamianda. Kadi chidu keba kwa chile province waka sa orientale mene chidu mwa kwenza chidu boko abukaba ibenza tu toi c'est le wabungu chindi mwa kwenza mema d'abord bya kwenza do ka sa bibi bya bungu awu dundo mwe chindi mwa kwenza mwe udunga mbarase kadi ndi kwanda muna janda muni buchigelo mulumbo mufila hadiba mwebeje ni haji wo gwelana mu kwasa chudi mwa kwenza chivo kabe bako abantu benze chini uvanda munani je mettrai le peuple au travail grâce à la confiance qu'ils me font je vais mettre le peuple au travail nanku même kabidi achikichindi ngambulula walu ndi incarnation wa philosophie wa doctrine wa ba oba les grands patriarches Etienne Tshisekedi wa Mulumba ni ngambe même mwanga tamwaba au balu ntunga kuro balu bwao de temps en temps à venir au province wetu tubani balu buntu même nja mbiga nabu njuka nabu kacha bandele bwani mboko bambe na to ngavuru kyanyi ndimo kushara balu mbumumbu muntu ngambando amba ngavuru kyanyi bakushara balu ngamuvuru ko ko na iche to même njinabu mumutu ni malo ajenza province ya bunyi mecha kumbara nchani il faut d'abord bantu babanga mujumu walika tuenze mujumu to bantu babanga mujumu malo tulitwambani nitulongolola njila nitutwala nzembu nitutwala mai abimbidi bantu bonso bamburo le ce sont les priorités kadi muntu ngayenda d'abord qu'est-ce qu'il doit faire d'abord même ndini boku kwanchi kwenzulu lo lungu wa muntu njingere travailler mwana etionso wa mwene kasa yonso lundondo nimfumu umuntu wa mwene mukalenga wa manyani kumpera kwa kwebeje ni kasa yimo kumwenzere chini yanchi kwebeje ni chidiwo nzere henda kasa nchingenye ngomu fila kudika mona kamba mukwabu example wani tetu tuli bakola ka kuinzala to bwachi bwaluka kuva bashomera muyetu misokuto bumujilelo tumona bashomera amka je chondra kivukuto ngambi bantu nurubujuka mu Chilundu uye mu Chijiba uye mu Myabi akalunda mwamu uye kuba kwasumba urwete mu Mbanza mutu
bantu mbatu ba yekuma jimiabu abamba yemujita abamba yemujiloba urumutere jani donc bajiba muna bajima boveze donc bakesa boveze milimu yabu ya bulongeshi anya atu compagnie to kese mais muntu mujinda jindo ma 5 heures udutu kiyelo ko buli mwen alors tibijira chinchika toskilila compara priorité na ikala wow même ni bantu ni to kokanga na bachachi nanku dibe din même no ku réussir bani avec confiance capital ka confiance ka diba empêcher tu du sekal bal sen tikala priorité de priorité ite to kutana mi mal mako amene no so balu ni tu kala benza déjà état des lieux wa province ouais wa mwalo ndo on tubano ko nyimu ma défi abunya ko relever sur le plan politique administratif et sécuritaire ko ma défi abunya sur le plan socio-économique malo ma inzembri ko abu sur le plan politique, on dit dysfonctionnement de l'administration, intolérance parfois politique, insécurité, tout ça, d'une façon, tout est considéré comme un défi avec le cours relevé. Moi, sur le plan agriculture, on a un projet agricole comme tel gouvernement ou tout ça, nous avons été comme changé et tout ça. Alimentaire, pour lutter, sans alimentaire, tu dois changer qualité ka son. Tu dois changer qualité ka son. Honorable Roger. Donc voilà, c'est d'abord prise en charge. Pour le checker on va construire. En tout moment ni mubangi na kabila nono. Yana jisekeli ko mutolonga cha. Prise en charge ni apostola. Donc voilà, moi kwamba ma défi adia kunya kuelever sur le plan économique, sur le plan éducation, sur le plan économie, sur le plan environnement, sur le plan infrastructure, sur le plan sport. Mais coup de marque, sur le plan. Toi, ce que dit l'honorable, pour moi, quoi, vous bougez. Oh, Milemba, Jean-Luc, tu dis une difficulté. Bon, quoi, ton honorable réseau, binyunga kanana. Moi, quand vous bougez, ouais, au Twitter. Le Congolo a wini lo andekelu, lo anyemem ndo andekelu, kushala lo Jean-Baptiste lo mbani, to anti abatelej. Honorable Kabeya Chimbundu Roger. Biobi mwa kwenze kani candidature keb. Mukari ku deja ku base. Fédération weba mukabenga. Katoko chinsans muri mwamini to rino mushindo wawe ku kabayiba ka maintenir mu modor dranyi mutike we kale parti ni chaba ku fileto ni wenze chini ni witaba bwa kushala na ngwani enshini ni ulonde di amba ku di parti an ka lu sous question du mo mwani we o ka di député kuno mo kulegele bantu bako abariga banko etabu myanzo bangata bu gouverneur bwani emploi yivula bwa tutuma na watu ndi bantu midimu famille abudi mo muntenta anda monako mu 2 minutes bwani Jean-Baptiste akwelo lendro kong tumana mo akwanga tango ya baterisha. D'accord. Non, même ouais mulunga mbele chirumbu cha ni fédération quel mbe mtobar fédération mutu mamena kuki ko Kinshasa. Mais moi mbe yini ouvre une préférence pour boire tel ni tel sans justifier pourquoi. Dans kupindeu au niveau à Kinshasa ni batangire barki kuji mudimuni bwa kwenzegele. Donc je dis bien ça que c'est vrai, ma tendance à la dessiner mubantu. Ai una préférence à monter na jouer mudam. Kuji no préférence hebe. Mubantu bediba les gens parlent ni bediba cadre fila. Donc kako ni mudimu définitif mana kwenzeka na shumoto. Mais kujima tendance à dima dégager bilon de chez la préférence wa tel ni tel la preuve zingakwambili ni mudimu mwenza potopoto wa bunyi muchile nyimba uhatule ba ukontesa nunca yabo mikandi dikune ku Kinshasa mumbujima mudi parfois mi maliste abidi migara en parallèle c'est la preuve que il y a eu de l'à peu près il y a un goût d'inachevé et seul le niveau national n'a levé option vraiment porter candidature ta muntu di ujinga ni uruma kwenzera muri mubimbi dito muntu wa mumenye dito ke muntu wa nkwa bwange jilo konkulelo chena mutere jine to par respect walu di parmi ba candidat amane to eske kabe kama ngudi mu secteur wa chile nyanya donc edele meni ujute bukulo mbol kadu anju go bejini kabe kama ngudi mu secteur wa chile nyanya donc muntu wa na lo kwenze chini wa ko kumenye dito ne ba kwendo go beje bantu ni bon kimu wala rwangata kadi kwa ki kuma mayemu donc kudi bantu ba mushindo ba bunyi mais c'est tout de suite bien que tu as tout au sommet de la province
tibesa mudimu wa bakuteka ulelu ubanga uyenza mahala. Merci honorable. Ambito voter to alors ndimoni ni aluseka chena ni problème to ndi serein et je suis en train d'attendre, j'ai confiance à la plus haute hiérarchie du parti et à la plus haute hiérarchie du pays. Honorable Roger. Je référais aussi que des collègues députés provinciaux ndimbere bonsu ja mioyo abuni parce que bonsu mumi abidini banai bene dia insiso mes collègues batu dumbana na batu baje na bishini biboba ngumubo bwamu mudiba bene de pesa babuni et aussi ba collègue beto mukadra ga nyu sacré babuni et babuni kabidi. Honorable Roger. Honorable Roger. Bonsu askira. Honorable Roger pour Jean Baptiste que le Lukongu ka balunga ndwile. Mukanda nzamiri wamene muntu akoyemene mu maluma kesa romo yemene ashi mu maluma nene maluma kesa ngani uvuchuita muno mfanga okene di fait voter visite kwa kwile kwa bantu muchimo mwendo wabulenga kibyana nibitamba kumwene kananga nanga tobelonde shila rapport tututoyete di fumo ko yeno wako di bantu baturi bete ko havuni kamuni mukakesa biheta bikala bimweka lutatu kadi hawa heta wa munene udisiri ni ukumbaje bakoyemene maluma kesa manene udumumwana bishi bonga kwambi ni bwalka to neto lambile to kyari kuyumone bitu to enzeto ngwambi ni wewa muyebeja bena bavenza mujumuni gouvernement maweje kwambi bonyi bwa ma opportunité à tout présenter ba province wetu primo vani milimuto votenza balo kwa muni ameni njini éviter bwa kala kujire dire mako amzani kala éviter nous inviter bonsu wakubenga ku kwambula malo amushindu moto bindi mwenze mema mbita bunena bita toni bya le niveau national, c'est-à-dire ndi mwenze mudimu uvomu akutwenzere kuri ba députés nationaux bumulichi andi mumona kaba iba wenzo to même mu niveau provincial nyanko ambile nyebeja député kai wakuturi bonso akuvomu mukabwele mu ECOFIN ba député nationaux minimum mwenze mu ECOFIN kimba yenza bokuto commission économico-financière wa assemblée nationale yumva mwini ndi à cheval entre kwetu ni kuchinsanza bwa malonso turito akole chirumbu par exemple cha rétrocession to akuchumbu cha investissement ma fa investissement ya ma province mumva bachakole betu ambako tuni kabetu bajila nzo rubwifa chito même mu cadre ka plaidoyer yetu ya ba assemblée ba députés provinciaux qui ouvre mu kuchinsansa kubwele mu commission économico-financière wa assemblée nationale hanga munyini bachi huita mnamfanga betu mnivu national kabena betu enzela bitu bana bidijinga to meme ni ndonga ja kuira bana kazo rujulumbu ruila ndimwenze mudimu wao avec l'admiration wa président wa ECOFIN président honorable Rémi Massamba nangu ndimubwele mu commission uli obikireni wa commission wa ma dépenses hein le sous-groupe wa dépenses biens et matériels dépenses de prestations rétrocession aux provinces même que vous mon même que vous mon parce que vous vous diriger sous-groupe au kudi moyindo zangi nango bantu bavo mom kera mumona wetu député na shumo to mu bantu diku bin babichi bwa mushindu mu bijana nabu bartu besomba pa presque ngondu mu mutonza nabu mu mwao alors ndimu bamanya bons wabu donc mu voit honorable moyindo zangi mu voit kabidi Masanga Kisigai, mu voit honorable Sebeyu, mu voit honorable Igwabi Mushenge. Parce qu'il est honorable, tout vous dit, vous mu commission ECOFIN, tout le monde vous mu commission ECOFIN pendant 2 ans, tout le monde. Toi ce qu'il est honorable, Jean-Baptiste, et là, le Congo andré to ante Congo avec le Chibatan. Bon, dibelika di tout toi Chiba honorable, ni nguvulu jobani tout jandonga mu dans moins de 8 minutes, mais ndonga mu to bateleji. Ya nyungongu nyinganyi ni lama, wadu hondu munda mende pion lelu, mwele ngongu ya bunyi, mais ndinjinga ni tueshe benantande di bakwele ngongu ivo même ni chama kwela ibo albo ndonga mu ngwabu avec votre voilà, avec votre souhait bien sûr, tueshe benantanda di bani bamana makwela ngongu. Voilà. Nous demandons que le 085 828 67 80.
neno babikila nuba manya consigne yetu ayi nuba manya mnyandi tu yakala tunemeka kunemeka wa mubiki jibwa ngongu kadi bela kanu edito et puis wa mukala ni tusunsa tukesa muchamo ujumwa kutuvumvula koko ba kumona mwa kujikisha bwa aludimi 085 828 67 80 085 828 67 80. Allô? Jina ngani dugay? Oui, Lukongo Ludibish. Ah. Honorable Roger Kabe Chimbundu, moi net nyo doamba ni histoire yonsu wa relater yeye kutoarije ku 80 83 chidi yeye uganye yeye population chidi uganye nchi ulimo kumanda muna karema muchiko swalu kubenga chamu kweba ngomujule lonje njimwere twasekera wabunyi chidi population uganye kumanye kwa ujuje kuba lombora wakumanye ni kabene mwa kubo moyi wani bumbula ka lokela bo ka buma kumene to donc histoire wakwikala yiko ba bobu kwikala koko kuba chisekedi wa mulumba kuba makanda mpinga ba tetu kwikala muchitwari mpindeu badi bateka bindundu munjire bamanyino bobo bejanjire kubiteka mu ma 90 donc mano 93 to kudibaka be chimbundu. Merci. Lanku kimbo kumenya histoire kinkubito peuple juga nye mujimanya dihanga kadi na dimpa to. Merci. Walu mumukandira mani mon peuple périt par ignorance, par manque de connaissance. Quand on a besoin du peuple le achala na mu ignorance to. Merci. Mbachala kabidi mujimanya. Merci beaucoup. Peuple juga nye jimanya. Allô? Kanyinda Richard mukasavugo. Kanyinda Richard Lukongo mukasavugo nyanani? Vundo mbalungu. Honorable injira koko kudemi ni pendo ukanyabuyi na fila mpala yego province kuke matuku masala makko kudemi ni pendo. Merci. Honorable Kanyinda Richard mukasavugo doamba bwani bionsi bidi wamba milenga intention milenga maploma mavula toni akulome kadi kuna mwakwinjila koko mu 2023 balu manda sungama shala ni 2 ans 2 ans u shala warrior mune mwenze rukasa kwego wapi kwenze bintu bishi twasikira wabunyi badi bambeni kwene mwaku we mumwana kudi kajiru kuchibala bado be mwaku kajima wanto paske kare hot kare kama no kubanga jilamburuka to dano je for wakujima nanku te tumu principe ya ndimu kubetu romesha kudibati enti segedi butetu raisonner nanku pete katfu tulisha mu bututo walba futambe nenu chino enze chini ubutuni bingo mu butuni bebi mbutu kwata bantu nenu no ende bil tetu ni to na tumutongola donc quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître. Alors, l'élu, quand on est en béni, il faut d'abord redonner la confiance à la population. Il faut remettre le peuple au travail. Donc, si l'élu, il dit qu'il y a un gens parlent. Donc, quand les gens n'ont pas là, nous Boban Pécha, 6 mois, dis-moi quoi quelque chose. Même dans 6 mois, dis-moi quoi une grande pandémie. Merci. Et même il y a dans une année, donc il n'y a pas moyen de abandonner tout pour que le peuple, mais ça risque d'être non assistance à peuple en danger. Le peuple tout ça. Non mais to nangu twanchi kuinjira na nsha après anja nukutu mwendi kenga to kimbimba to libadi na shimeme chakudi monani ndi muntu responsable to. Merci honorable. Je serai irresponsable. Merci. Merci beaucoup honorable Roger Kabeya. Allô? Allô, neno kone mambika. Kone mambika. Duduwe. Njomoko nina wa munye. Lukongo. Neno na koko honorable. Kone mambika nyao. Wai. Allô? Allô, weta honorable Dupont. Weta mama wani. Jina ngani duko yi? Mama José ndakwaja. Mama José Lukongo Ludibishi. Njengamba ni ndimuwa honorable Kabe Chimbundu ni mweshi mene akutenzela mujimu. Wa kushima kwa kajilwa. Katikani wani kushima kwa kadi kwa assembly akanya.
Kada alu kongu sukari mulo anda mana mabe o mambo wani duenza malo abunyu kwa assemblée yeki avocat wa ba député ba RDC bons. Wamba? Merci. Mana mwanda muna. Mwanda muna kuto. Tomo ifo mwanda muna. Mama mwele conclure. Anda muna. Mama mwele conclure. Mama wetu twase kijira wabunyu. Mama wetu ambu wele mbako ajana. Urumu wana ni dibidi mvua dinga filme mu Kinshasa. Chene mvua ngende lembile to mbomulo muju kwekesha wachi par respect wa kajulu wa bana betu bavo bashala ku umbujimai bavo kaba yoku Kinshasa to ni banga afiki lwenduru anyi luvora kujima kajulu ngalwenshi hai bandonda mbamanyi ndimubi kila umoni kumo tetu bayukile très bien ndimu mujuka to mo ile ni kumbanza yabo mona ba honorable ndinga nkulu sous le contrôle wa honorable Jean Baye kadi angando kwa chimo mpinda ngwe mwana mu chibombo muntelesani ngamba donc ndimu ba Robert Kalonji ba ka honorable Kanda ba mbujo grand chef mukandite mesha ba di junior muteba ko kungula ba honorable Chilumba ba honorable Kabengela ba honorable Julie bonsoir bo tu la très bien mujuru du temene nanu hambelu adi bantu ao parce que benefice ni tugala ba utemesha tudini dikuya kana ngani dikesa bumwene wa malo et tout ça kadi tudi sombe très bien tumbana mais seulement malo et makesa di momu ni to jigi ya mu mutezela mi le linge sale c'est lave en famille. OK. Tudini tumalo tu makulonga te tunga yetu balo mudi bantu be ya no ni chungwilu bien que dikuya kana ndito lujimini ni menu simbiso mbaka bakamu iko aboydu mbana chi menu asumelo dimi kadi menu njimono ko to handi mona honorable bavo wenzenu kutonyi menu kali mushika mundu. Merci. Même mona honorable Robert Kalonji wenzenu kutonyi menu na hake na musankato. Donc tu peux manyanga na très bien. Merci honorable. Merci. Tangata mane tugonshwa imamisa wanda kelo. Allô? Allô papa, wetwa. Wetwa papa, dina nganyu juko ilu konglu libishi. Louis Mujulu. Yo Louis. Yingaji wela honorable Balwa lukongula nyilujini yeya tijimu mwana mungu vena nchini nichijika mwana mungu depute nchini epwingi mu felicite Balwa wato keshibu walu bubukoku munenwani ba depute babaye bwa kwila mkelenga maweja wato keshibu ba utubuni bibuwa malma kwabu danko atunu ba kwambani tajibu walu bunene bwa ikafwe kabwani ujushi ala gouverneur mu commission mu bibamba walu beshi uju mu manyani mu bubenga. Merci. Honorable Bakonga Bwani, Chidi Moumouana, Nimani de Mouvol Congo apparemment, pour le technique moi amélioré quand même. Nimani de Mouvol Congo du moins comme à la fin. Ambulula. Uruko Conga Bwani, Chidi Moumouana mu gouvernorat en Chine, Chidi Moumouana mu député. Bon, Chidi Moumouana mu gouvernorat, Chani Balu ba député mu mo bongo contrôler gouverneur pour représenter les populations, il faut voter loi. Inde mu gouverneur mu mudimiri dikenda kwenza wakutungunuja ditunga ulongolo les populations maro dina undijin tout ça na ngumbu mbengo wan chene muswa jibanji jile ku mutu kwa province to muswa jenze da muri directement to mona ni matu kwa buni tuma kala bene muntu ka tu tuma ni dubangi le henyi ya goito alors ba buni ba expérience ka jinen ngandi lejini ma mushindo akuke bana shido fetu tuli ba manyini bero ko bish ba province ba ma institution international financière internationale ma organisme à Bretton Woods ba menema coopération bilatérale multilatérale bintu bitu bikar ba maîtriser ko ba manyino mo ba ka tu mo ko bangi to so ko enzala bana betu mujum directement. Merci. Alors kitchen ya nyimo to même mona ditu bila mu diba tambuku to interpeller kubuko abisamba damka kiko nkuru muntu ambileko mwene we kwa mudiko to tutukuleje to kisegero mudumba uvo mulela mulela bantu rambani bakulukufa bakulukushala badibashala mbakulu bakwabo bobu bina kibakulu bayambi kisegedi mufo kisegedi mushala wari kisegedi chilombo kisegedi mukwabo tetu bina kimaba kisegedi abashala. Merci. Kuri bigene to ambulance wa pour relever des défis. Merci. Merci beaucoup, honorable Roger Kabe Chimbundu. Ngongu Nyabuni, message, appel, Mihita Buni Gabidi.
Mvandomba ni ufila nomba yeba kudi benantanda bwa badi basuku kwela ngongo miko abo ha par kayi ubisange to mo kubi kilo kwela yi et puis wenza message ande ke luku population aka orientale dans 1 ou 2 minutes watu ka baji jandonga yo to se kiro abunyi nomba yanu ku jago abunyi na uhifila parce que mbayi manya kulibana betu babunyi betu bandonda chibijilu na shimundonga moyo na shimundonga mi wabu ya kwash kasherte na shimundonga ya kuba air top tusa ani kubona muntu nanku wewe jabo ujini numero ya presque 11 balu dimu ko ni mumenye dedu to mumenye konso nanku uyifira balu même balu bani contact ni bantu nyuma kwiro abantu ndi mfuka kwa abantu nanku mugale abantu bantu mugale chini makolo mbanchini ndindo bana betu bana chisumbu cha chetu cha chinena cha UDPS na bali chilombola bela kalumbani bwa milimu dibenza ndibe tumwedienza yabunyi d'abord mu benevola ndimba lo mpaka bini bali bongo neni mbenze mudimu kawimu kala mu bobe bimpato ba ubobesh we mwenene ulimwenza mudimu kawimu impato il faut que ubobesh ndim féliciter courage je salue le courage wa président fédéral wetu Kapo Mbwebo balunga mu pose acte wa bravoure wambeni hadi mwana usambra busamu takwila bulaba mumone bwani malgré ntatwiri mu chisumbu malgré malonzo kado ametobimpa kwa kwile chisumbu chetu wabenyi wakayeka jikuyeka nangana ni bana balela wa mitonganga